singene esithatha ngala sikhanze ukuthi ngala bathi kusehluhluwe sikhanze ingodi lapho khona abantwana bakithi ekhaya eSwatini sehla kubabuka ebusuku ngabo 10 sakhanza ngathi ababili baveka sebashilo mhlawumbe Bishop bawuthola umbiko la kufika kwesibili labanye besibali imali endlini sihlangana nokusebenza kube buhlungu lokho vele ngoba uyabona into la inhle shange sathana ufuna ukuyona wena uzama ngayo indlela ngekumbulelwa nguNkulunkulu sibonele ngo before seed ukuthi lo msebenzi lesiyakiwo unebungoti lobesabeka kakhulu sazama ukugcina profit ngoba uthi tena uvela kimi wavela kuyini lengalimata imoto letilayisha abantu abaningi letendlela 5 yetu ngalendlela levule ngayo uNkulunkulu wasitshela ukuthi asende sazama ukumedela bonke bazama ukuthi asithole nani bayeke before side ngicabanga ukuthi lokwasathane besifuna usigaba ngoba sigcinile izinto shothi nje kube kule ngodi le yayinye yanendekile leti 5 lebetivela kwidu ngoba kule ngodi yayinye shothi kube nje abagcinekele kubonakaliso ngabe vele abantwana babantu abaningi kepha ke sibona ukuthi nje uNkulunkulu kube khona basiza nalabo basebasi sekungaba kubancesiphe umndeni uthatha kanjalo kubancesipela nabo setawuhamba ke siyokuhlola ukuthi tawuhamba kanjani bakuphi njengoba sisonala sibona ngasifika manje mhlawumbe nje ungasitshela ngafisha ukuthi ngabe uhamba nje konke nje kuhlana kwawo ushamba kanye ukuthi ngabe kuhambe njani labanye awusibonga mfana Silwane shanka cha umsebenzi nasubuka uhambe kahle kakhulu nje sematter of ukuthi imvula nemoya ubonile ebusuku ungafuni etheni kwathi sekugcinene sekulunga ngokubasiphendula ngikhumbule nje na ufuka sivumvumu kuba kuJesu nabafundi bahamba kuPetro emkhunjini kwavuma sivumvumu bahamba bamvusa banalele wasibuya wasehlisa namhla usitile ngokwethemba yena ngoba lesiphephelo lesikole besithivela kusulithi kepha baphinde wasehlisa ngumntu ngokwethemba yena ukuthi umsebenzi hamba kahle nesifo abantu bakholelwa nasemsebenzini abangena kulamandla akawuphuma nezihlahla bakumele ngoba uma ufika futhi emhlabeni ukhona lo ukuthi ukhamba nawo so bathwenda lo ukuhamba nawo bathwenda lo ukuhamba kathi ngawuthi ashela ikhathi kulamandla ngoba lamandla uyophezulu ubalisha noma uyafuna ngiyawenda ngishotiya alihlobo lolunye so sibhilivela lo ukuthi nasingenela sitawuphuma nethi sibile emakhaya singamahlobo ngoba siyathi sivelelwana lesusa sikwaphalana nasingena lana nje akuhlala umndeni so tonke izinto thamba siyajabula kakhulu nje umsebenzi nasubona uhambe kahle kakhulu bajabulile nabazalwane nababona naba labanye basesemandini bajatshiswa nje lamanje ukuthi uSolomane bageza bahamba kusha into konke lokho